sina haja navyo. Kitu cha maana Baba, nichungie roho yangu. Kitu cha maana Baba, nichungie roho yangu. Unalinga nini wewe ndugu yangu? Vitu vya dunia wewe unalinga navyo. Wachifunia gari nzuri utaiacha hapa. Hivyo vya dunia sina haja navyo. Kitu cha maana Baba, nichungie roho yangu. Kitu cha maana Baba, nichungie roho yangu. Unalinga nini wewe ndugu yangu? Vitu vya dunia wewe unalinga navyo. Wachifunia gari nzuri utaiacha hapa. Umesahau umepewa na Mungu. Umesahau hayo ni mali ya Mungu wewe. Hivyo vya dunia sina haja navyo. Kitu cha maana Baba, nichungie roho yangu. Kitu cha maana Baba, nichungie roho yangu. Rafiki yako ndiye adui yako. Unakula naye tena unakunywa naye. Anarudi nyuma tena anakusengenya. Usijaribu kushughulika naye. Mwachie Yesu ashughulike naye. Usijaribu kushughulika naye. Mwachie Yesu ashughulike naye. Huyo rafiki yako ndiye adui yako. Unakula naye tena unakunywa naye. Anarudi nyuma tena anakusengenya. Usijaribu kushughulika naye. Mwachie Yesu ashughulike naye. Usijaribu kushughulika naye. Mwachie Yesu ashughulike naye. Huyo unalinga nini wewe ndugu yangu? Vitu vya dunia wewe unalinga navyo. Wachifunia nyumba nzuri utaiacha hapa. Umesahau hiyo ni mali ya Mungu. Umesahau umepewa na Mungu wewe. Hivyo vya dunia sina haja navyo. Kitu cha maana Baba, nichungie roho yangu. Kitu cha maana Baba, nichungie roho yangu. Unalinga nini wewe ndugu yangu? Vitu vya dunia wewe. Asayo digereria mono buna mogotara tari buna abantu batari n'obong'aini korende buna abare n'obong'aini renda engaki yaino ekiagera amatuko aya n'amabe ase eng'encho eyo timoba abariri korende mobe abantu bakomanya buna ogwancha kw'omonene naende timo tinda ase divai ekiagere ase ayo inyamuirwe ase obonyaka korende moichorwe n'omoika moteberanie ase chisaburi na amatera chingero cy'omoika motere na kobugia amariogi ase omonene ase chingoro chiaino moko moakara nyasaye tata ng'ambu ya mono amatukonsi ase amang'ana onsi ase erieta riomonene oito Yesu Kristo musikane inwe ase inwe ase okomoyoka Kristo ing'ade nyasaye msifu Yesu Kristo nakitwate mutare siki
tutale ndo tinda saki o tinda ngoro konge tutamanye tintwe o konya kurama bande o tinda yusi akatera kolino wakole tuate ndo koraki ndo tinda ndo tana na wandu waki bomo sunte tutara wana wa Kristo toko motogingo tuseme sana sisi kwa sisi nasi tunasema kwa familia moikaze motulie Nyasaye olio mubui nere nguba yaino yakera ituko asobo moto menyete tumeishi katika bahari hii bahari nenge toke bore biki obo chabo bonge emiaga noere mbali lakini tomorigere ningo Nyasaye ine the wisdom we need Kristo nere the wisdom of God nere wisdom ya Nyasaye na tukisoma mupili 7 janga engaki yege yo moer wege no ne ngiako bwaki umuchakana wege ne ngaki yo kwa ne ngia so baba umogina baba kore amirara to ingi to kora ingi to wena kora to wakra sanga ngaki biya mono to sa soke to tarimna wantu baki omugaso aye umanya ngaki Nyasaye utongete aseke wekene kya ingi Nyasaye utongere to kore Nyasaye utongete umumanye first number 1 Nyasaye ingi utongere mwanya banta kore amumanye amwanje amwereli Nora abantu rensa no mura number 1 gose number 2 gose number 3 more ngai more osi Nyasaye otonga ole moyo lero iga umuntu ndo kore amerara no manye to Nyasaye do you know God ama na onye tu maiti ebori aiona ulitoka wapi ni nani alikumba wewe ulitoka wapi no wanja to Nyasaye o wanja Nyasaye ngorokyo no wanja kwa Nyasaye wakora mangana yarama ogo twaro bwanja ni usasa abami ituko ndiyo ratenga no rochi Nyasaye unless you don't see the person or cross na nae tomo chali tomo rochi omuingwe tenda mwa digo bona no montol digo no maida Nyasaye no tenga no maida Nyasaye do you work for God inko korole kasi ya Nyasaye ayimno lega ore mnega tu oro tu you are just there ogo tarapara utu inko korole wanja kwangu kwa Nyasaye inko korole kasi ya Nyasaye elida kaka baraki to sa so ke goro amona Nyasaye so balito kina bona iga diga to mayaki Nyasaye ne ara chinguru cheito minus chinguru cha Nyasaye mtu nege ntukosa na tukiwa na chochote kile Mungu ametubariki nacho ngeto beka tokaraki tombia mia maizo toba emeuko mto manyanga inki ke bwana tokora oro to koraki to werwa pero tu masoma asa yanga you must make a good choice lazima ufanye nini uchague vizuri ekereo onde ako Joshua ako terewa wa Israeli mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana na nyinyi mtafanya nini na kina barua tewe na intura simatokaraki na ekereo sako buri ahoro kibai na inungo ntika moli kaimogo ntika na nje so na wao walifanya nini walisema tutaenda kwa nani ili tupate uzima wa milele na inungo ingo asobo imobwino to abantu tole wise abantu abagaini tutara somo gaso tutara somo mosunde tutigali ospi tochoro koroko okuya kore moyo komenye to wimo na bora 10 hao comes lakini hii ni mpango ya Mungu hii ni mapenzi ya Mungu tuko hapa leo na tuko hai kwa hivyo tumshukuru nani Mungu tufanye aliyo mema nayo uko kwenda ushia landi nchini yangu ya Kristo
sio kuhubiri injili yewe bintu ayabiri byose bikwara ne byose lero baraki lero kuko liaye ako chiko tanyare lero chiko kusambaza, lakini tuishi kama watoto wa nuru, abana baki bo mugaso. So tumeonyo na tutware obongaini oso kusoma mupili 7 lani nani lero tebiga metari kianda lero bero tebanga mobe wise ndo nywa omovinyo oli otanganyirwo otali kororokana okwabo monto omolini ntimine tinga abantu bakunya marunga mbali wise inje mine timo finyo olia ese ya ebintu birese bibakotogora bigototindi twakoraki twawo mosunte ime tigatusabe Nyasaye atokonye ekenyoro egigeito twimukerego ekanisa nyawabane kanisa go tuchaji nande saba Nyasaye sabira abande elinde bakoraki nabarobaro borabu boli kwakorereki waikire korora tokina so bwamo toba abantu tokuburaniki umusigo elinde Yesu Kristo nero enkuba yaito ato kitere alionda onsiki umobisa saitani aho taretera amanyinga Yesu gato tubete chinguru cyo masarawa itatushindia hiyo. Tumsifu Yesu Kristo. Lagi, ada apa lagi? Awak jadi bani nak mau apa? Mau aja deh. Kamu ada bagi kau nak buat nama mana? Apa tu ekor hutang, hutang kau ada ni roh. Jangan. Yang apa nak orang makan nggak? Wajar ya. Sama dia tangguh komando. Ni kau tu orang kasih tu. Tara se munga ay ganinga no na somete studio no nga ya mu no yen se mai manga no mo no ruare te oral de sale bani ruare oral ne mo no yo aso di si anu de mo akire mo no na mo go dupi wasa mo grande mo na pi o no mo gama cheso ngomo janange wocha wono indara kwana tiganda yote aba yantu yanyina bu ija kere chairman Mwenga njokwane la opede njikocha eyantu muwanto tiambate bege tani tarayendra ondika basa kwabwa mwete omongi nanga yago tugutu otembo yare nandike nangero mwete chairman kwana ya baba Ganyo di bagay bakwan ni biyam mo mas. Ore nga ba manyada? O sini manyira anda manye. Je na ro de baiga umongi na we miaka 110. Ndoko muzika. Ayanda mena ko bwati ko. Biyam chama. Apa dinjukwa. Ala mendera bakwan ni biyam rega. Wadura samabe tabe kunya gatwa kona ni na ndetwa na pole omongi na obereka gutumuka tena morara wagero mena moja 2003 getu lakini lende ensina bebwate challenge lakini omongi na tigatumoke ga nobwoye lakini atumuke no more na bacho korba tigirwe mutigare no morembe kiagera ondetaza ko baire byara umugambe nora nando gambire kineke oikare wega none moisonde iga kare to mira nari ekoti umugambe nora ga akakin akarwane sege nene umongina tigaye nigwe ayanda mana koraki abwati ekiagara kiro mondo na abwata abana mo kotokararia woye talibo ayinjira kwa savera na mo savera ni muchiwe asa mari tanga rukombeti umurwa uruminyengwaria asante omwaga nawe saita korunga taracha ntige chete bon njoko na ando banka abantu bamwe ndo nyamara nje no muturuti bo mwana ono mu wakiri
Samia bana na mugomo kole kanya kubaruga lakini mbaki umugomo ni abana school babero balimu abantu abakuba kibijije mali bagora media umugambi oyo umuntu umugambi watemera abagambi batagira yasaba seni batemera byo mondo ogara baboye ni buno inge ngoyo umwana giti university Nairobi University, kaenda Nairobi University, kaenda Bungoma University, kaenda Kakamega University, kaenda Meru University, kaenda Mji University, kaenda mpaka kaenda somo ya mbali. Kama mwana huyo nere tuacha kumsema tuje kumtisha mako ili kwa nembo ya. Omwana ili kwa nembo ya. Tuacha kwa niaba ya mugambe. Aba mraba ne muri ngakiri kingo chenzi. Aba ndabamba bali, ukienda kwa njumu wapili ngejeme mweremia. Neye sanyo tuna hokera lakini what is good kikambindo bali sabeno mramyo ndio ndongera da daru zio mondo gorgo seneta mata ngata karati kaige cheto aba da karpo pole na rure yesa senyo mungna biya auto gendo anje ninje nganda opera kwa kula nyumba yao ya hiyo togo kwa nyumba yao ya hiyo ekero kwa nyumba yao ya Todo nyuma yake bikire bito kibundi wajire umurago kwa bundi ukire umurago kwa yali ukire kero mo ndekero mutwa kuna bana ndo aba electro abanda abanyije ekero maruwa ngari kwa teminde so mu wajire no muye abaga minama na sa da ko ne kuna bana gembe ma gembe ga yongo bi ngogo nyimbe na agenda atanda njombo aziko vina harusi ingenego forma ya mana geche ando sasa ya mana geche incho integete oyo musanyo oito akoro ku Jeremia Nyanganyi sobo nyamache yakwane kam asante sana abantu ba yake nyanzu mwata beke nyoreke nje samari tangoro ku Jeremia Nyanganyi Encheno ya umo wase Kisi County kurwanira tubate chame kwa Kisi County Education Network ne kurwanira abantu bari bakuriraniwa usoba kuriananiwa nikeze karamo bwate shira mu kurwanira ndo mu na Teresa kutakato muntu ikire myaka 100 kumurwanira egerega tugutirwa tutigere visio na twajara na Teresa tutigere visio Udobwenzi okurwani mu oyo asekisi kaunti ngibisa bya tokire binge byo kurwani abanda bakora kumutako mwako yawo kwa muramu abamo seri bamurianania ebinde kabirebi koyanira toko birwanira twanyore chiro ya chingia no mwando mbaka yagarari university ngoja rengo biziano chondra ari kichane keke ebinde byabanya buye karakari gatoka gacha kiteboniga obo gambie bogo jakirare gacha kirita regocha abegete tisa byo gocha ndene ngabono ndete koraba kandi abakuba itobona amade yabagambi onko barolole no more mware aisa ko gendera mnari ga nani tonyole chiro no ni sa mundo teyo gojigoriana niwa ebinto buriani ubwo bukire kusimbo mure birambo byo traditions buriani mu ndako seri kwa bana ba seri kwa bantu bari rakogenda kodi bosonge bine bikire so kitore ko bisiria akari ko bwatranire no mugambi mwondo nabagambi bande Niti organization chetu. Longa te bakole aneso mu na Teresa familia ye na bacho kobaye. Mumenye no molembe in case of anything. Tebyo mugambi tebyo bagambi bose to bwatrane ebinte kale bire saba gambi bya nyogosinya. Bya nyogosinya nderende yonse. Longa te bakole familia yonse bipole to bwatrane byonse to mu mino yako uya obole wense beto asante. Yema. Oyo ko bwati akoro ku Richinyabia sobo nyamecheo ngumbe yebeno erichoyo is a very special person asa manganaya nyore to mwako ru erete mutinyokane nto mento mongina basongo no mongina mura na bana bamino yo oyo mongina traje mondaiga tokaenda ntwa tangasto batabango mongina ngomona ndaturegega na yito stajete no mongine birengeri bye byarenge nga arusika kurwa bikire no sembirikirana omwaka nagoro ku Nelson Mandela oyimo so mete mono I would define a winner to me omongine orai ne winner
A winner, Nelson Mandela, a winner is a person who never gives up. Umong no give up. Bona tige richa kwanangu. Pia mwana muganda. Muna mwaigule mwabimba kakwanire. Asa Maria tene licha oyo nyebia. Enka kurinya mecho. Na ni gongo kora ase human rights. Osongo, Nyamira, Migori mpaka Keanja. Ekero twanyorite ripoti nga umungno na bwatu bakong for the first time utwamira nete bosongaria no mugambi mbaka tukarobiri nga kitoko rampa torengo umungno ire nirasenka abo twarobireti ilienda kotini na koti iliamua kwamba umungina ira narari naro ostayo wetera se chinguru chango chenya sa nabono yaikere nande mungina bwagakire ne familia yae noere nande yaikere oboturuba no bwakorereki in terms na human rights ntuliko chikorora any violation ya binadamu wensako ekikero kyo asabisi yeito tutapambana mpaka mwisho. Abana b'umungina batigara gonta gete moreme mumanyi nga mbaro bakwegerera okuwumerera bukwaino omugakori ogoreto burema tigaisanike naali asa etwe atigaba abana b'umungina wamenye no morembe bose barotari boigo onye okogenderera egento togo chigokora abo no mugambia tutalifokire namba sote siku hapo sirudi kwa ile namba ya sama tomenye okorero boyo iga succession umumuro yo tigara tomokore succession ya yatu ale namba togende kotini to seek for order yo qualifique yo modo ikor mogodo aina maya that is the only option onye tarigo chiworanga asiya ikeire tigatu aro morembe na ne amateye that is the only way to rakore egere yotumaje kumenya ngaki agore to bole mubu obole mubu agore to 300 go 3000 alafu omaye kolere to koroge encroachment alafu na chukua sama ingine ebine bina bitokwate abisie binge nebi nabi abana. Hiyo ndio kazi tunaona kwamba lazima tutetee wale ambao hawajiwezi. Na ila kitu kingine ambacho tumeona ni ile ya kwamba abantu abange mbamenye haki yabo. Nagiye kongera abantu abange bakubunererwa. Lakini we are there for them. Atutaka atutenyamaza. Na mwana hii kisha ekekero kyo. Nabona hiyo sababu mugakuria ile ngora amangana ya mwanangu kwa na iga ayane hii report iko kwa ofisi yetu Kisumu Nairobi mpaka hata Mombasa. We are ready to present lawyers ya human rights bagwatera no Bambaka torenga haki imetendeka kwa hii koma inelebo kusembia na bali bande moyo gaiga mukonya kogosa goswa ebe no muwako kubagosa nyomba bana bali gosomiwa nyinyi kuja kwa ofisi yangu ndio bwana ine lakini kita waje ni wabie ukweli egento ntagetene kene staki ukuja kwa ofisi wanse kungainereria asebito bitakarutiki egento kene wanita gotebia bana chinka chikyo chikwate mechana umuswati onyomi rochirenka ochire bwoye ankyo na ankyo musacha koreki omoseri na bana musacha era bakari kuriera agaria abana bakoreteki. Article 53 of the Constitution is very clear. Igago tebanga ekero ebe munyo maini rose munyo maini
kugicha nyoreta abana abu, those two parents, they have to take the responsibility y'abana. Iyo bali moseri morenka ose bano mobega tewa bali moseri morenka abana babasumbwete nyinyi kuja kwa visi ni nyorosa wanaume ndio wanaine ko baande namba obisi gero songo gaiga obisi gero songo ali guardian oso ikanisa ikurunga Getebe Church of what oburinga obisi ya human rights nga yere kuja huko tusaidiane ekiagera tutageta abana bakoreki omugambio yo nja kulitaya na itukurusia bagana wasema utali boyo. Okay, neno la mwisho tuonta itakuwa appeal to our judiciary. Jambo kubwa sana au shida ambayo iko katika eneo la Masamba in Kisii County na sio Kisii County yenyewe. Huko unelibua wakore deki na wakore. Nikiomba mahakama zetu kesi za Masamba siwe zinakuwa referred katika communities ili usaidi huo ukitolewa na community, kwa maana community ndio wanajua kila kitu katika area yao. Ama sio hivyo? Si ndio hivyo? Ekiagera na boko genda wa ile case kotini omuntu oliyo etabuna weta alikuwa munelibulio tali kwenyara wale watemuna karaki karuo. So hiyo ndio ombi langu katika mahakama zetu kwamba zile kesi za Masamba ikiwezekana siwe zinakuwa referred ili watu wapate usaidi kutoka wakienda kotini ndio uamuzi unatolea ya haki. Neno la mwisho ni hali ya ma-advocate. Advocate Mbaka wakorega sinere na ni mtu anafanya kazi kihakika. Juzi last year part 1 atika agayai atiko raiga yamaremo igora kinemo ngo oboremo ekere yeterire na yao abubona ryo tabanga property yane na uri ruwese na goreki yidao abantu abaiga oyo wacho watera no mugandiga mtu atukuto mo bina so tu amutuga mtu amutuga umuna kanywa bere moja ni yakelenda umwa na nyabona kita chipio ya kurutwa ekini chito chiro tena ambosa ose watari kwa sisi ni ndio kama kwara kanyo moto chiro ya kuega le iligabu wana genda bakaroro kama temchore yete kama anya kwarete tugana ndo mai kuega le yumo le mokosti yo haite kuwezekana abana chinyaruka mbabwate right yo komenyeso so ndio wana ile. So hii kazi nimefanya na kuachia wakuje nimalize succession wapate title titi egere bali megalia bali asiba kwa deki bali ndio diamoro ine ile gastora ndokora na sisi tutawasaidia bali bara cha service yetu turanga soko fanya ina baye seminari hiyo office na acha kile wana 0733 98 65 7 na denirore 0733 98 65 27 Eyona ero okondigia na batenga misingo soko gaje. Kigango tokonya ne na tokonya wana baito na wana kibasome. Ndio wana ni kera. Dia wana kiwa sawa seri. Elieta ne laika, wasedi ka human rights.
human rights cases. Na sasa itakuwa wakonye ni Kenya tika ni normal. Pale kwa njinga umwa kodi tika sige Kenya. Okay, ndio mwana mugana. Watu kwa na 40. Waile naende. Itanga tika tanga bia mwana sai lo tonomia. Yani ya sawa ito ganji tabantu bose. Oroche n'umungwano yatene inaiga. Twali tugusira na ari ngambesa na tumike ko kiasari. Mbara waila bwata buri tanga ba ndiye kiasa. Lakini yoyo na ba korera sibuya no malembe. Naende egaye straightforward iga. Ba korera tabwa tibi mata bati bwata tauni abanje neme kora. Abanje ni wao kulia lino cyo gutabuka bakuri bakwara bukiro. Lakini yoyo umwa nani titoyage toyage abantu bande baho tutibese. Yaturike mu tumanyete mu tumate kasobo uriura kutibese mu bacho kasobo nakinga tibese cyane kwandite. Igwa ina tutagete. Yero wali cyese yo mwako mugima bakanganye kora buya. Igombi jamano. Again, thank you. Lakini hata kwa na sini ndio watu Motondo wewe kwa tekina, kutoka kwa kwa soa kwa hiyo watu wewe. Please seek advice. Sio kama ni watu wewe kwa umelioka oanza uwaki obiti. Okatebyo choche tukoge chokolega, ochokolega. Igogo kwa hiyo watu wewe kara tema kora ilikuwa yali umwatu wewe kiyo igashya inga kiyakoreze na kiere. Abantu abandi bachakire kolera and for sure obisiento twasore no na abatu bogetwani asenye cyo kulianania abande kikese simune kikie kigali accident kare yasoire moto kibesa kigosoa cyaso mu buko yokoreki okiria igo kamuranje karamwe okore kuri mabono mwesimiwa omwana onde no tinya kyoti there the people ba kore gashingira mono sana. So yatonigereria tambe na twaligia obasemia omekubwa tumwati bagati okugambire kina bia mono. Bona bakwa na mangana mange na mote nato. Bakwa na mangana mange bona njina tenga imwa kwa nanje no onde mega. Thank you. Monspi. Ega ndungara tiangwa na James bona igo na ito kumanga no mwiri wo changa. Rogers na no mwana mdugo taracha. Edream nero mong na bwat edream nero mong na bwat mong na Teresia oyora edream aba ino ma edream ningi omong na bwat endot akabana ndot emyake menge endot yaye na ane barumwa ku mwika ngi kwana arenge ari watengo ogo kwatinde kwararia munyu onangeneri endot yo mong ine yarenge kaim emyake yoko wosira atugutuga iso yakobodi arasira mbo mweseke ngotugutu egende kyaganja nde sana kara kambodi go una batayiri omongu no buna rairali oni are winner a winner in the sense that she was a dreamer who never gave up. She was what? Finally ngayare e wiki e no mongi nasrete abamata abamwino weiga biba bako rupore ebintu bakora no wasensera okie court ngabatanga matanga ekine yende kemo wet amatanga yo mwire myake ngana emina ikomi muna abanda batebire aina maskani bori nonu mwana werero no mnyoko okie court ngiyotanga matanga egento kende bagosaba ngabono ebara gosaba nga ngomongina tatu gutwaiga sote ninga yore sote ne famina barunga basairu kurwa motegetego na ingi tigangwa ne bona ninga tinu kwa no wakiri tigangwa nega no onde wega omwaka nyariki one mwaki tokana rubu mwaka yo kumyo kyale tigangwa no montonga sote ya stay out moni wet stay out anso obo omwaka yo ndawisaneka ne cha family motegerete irune sege ne turawore ngao moni wet igamba bichuruga iga eke kana go chambar bante ngabono aye bono maitur mwakiri tutageriko tokana bosyo aninka ntara mwakiri ngai adar sait
ansa itonde timbia no ndawo jono mo wakili na nawo jona saito timwe tu wabonda wensi monye wete abantu beke nyereke ndungo batebi mo wanja abantu baru nyorobinde baje ko bide ebite bakama isoime monye wete umutureti narangwa tena umutureti mwaka minto mwaka mose eye ndungo sabaiga eke nyereke ne kiao ekiao ngereke ngayare ngajia narema tayorero lakini mama tabiga abantu makure nyoro binde baje konderibera eme chinde monyi wete nyeri onderibera yabete okero ke nango mungina tasireti ndo wana ina mo wokira bune richa batebi ekaro kina ugande ko umia ndo wana jabana tigantigera igo nyiri bagere wakere family ya Kiboma no mu kibonde bwonspi mbaye pore yani ani batenga no toramo chinga kechi na go chimotu ndogende ko bana ino chinga kichonse ya saba sen Abere ngora mere chotara nyore ndi na nkoro beri go ya sunzu na nkoro beri no be na para mana muimu ka buang gore ji dara ya mapa ji buang ngone ni muimu ka na ngori ne kota ini tu tadi na basai abani to ila ne rum minda bore ednene mo ngira sirire kare ngaki aga neiri akurwa basemi ucha abantu bonse na omorembe oyo tariko beterewa oratoragani otigaraso muchore ingo chibenda mangana mange ningo na musikerio mwako oyo omdomone ara kwana kelinde maya kwana ba ndia mono so komedi baba ngiye tanza kale nyanga ngorokwa yo nyandao Arwan sipi, abamoro jawan jabaibana, ngiya na barka baibana. Muajir gomba desi umong no to modudeli tubari ada umong no to ave to weta nere se jitowe me sama tindire me se ubi me bakabono bari bamanyete ko mo bomong no ngena verum to gumata no manu ya mura. Ina bayre nerim biyamano sana enjira mwatga ko ngare ne senisa maje ko wata siumo ni boyo oye. Negendo onda bate vi gori moa godara da mai dia ange muni ngami ya so dia ya debe ngi mi mutuka agar moa ka tata tuko mama ga ro ekeyemo aga so yo mutu mo gima aga seri ki gomo besiko iye ta lenge uya ebintu byo spina nda manyanga ki goma na tigete gendo kere tenko buat gende ngari ngembongo ke ko buat ubosa nge buat to manyana sali getenge inje na onleti otara obulimeke amje ka kine ayeke amunene muzune yana mangana yo otara wana je ta ka mubuat umansa bora ni je buat story ni ma muna otara na kya kota ka ru bore mubore akagenda busonga ali jinga bantu marenga bangu buat uri amal mono dibagan ko na je ke mo akabuat abwenzi igo kajimate bio dara naki aire mora inyo artari go nande mose na ta aire mora nere ngo kware ngomong no nera kure on tari go jago enda andi go ere na je ruo joro ni tanga mbwa akora akora sa trego ta ko mama se di bere ya tiri bose na ti go jago moita ngetinda ti musa bera mabe
lakini ndama tibiri bire arentire tuabere inje no mo bie chinde narengo woja sire tukoli ara wa senge njomo no yale baba na kiagara na jaga asiri tuge na ringo tumuka igo mo no tuaitire sa kon no mano ya mara to amore ndire mbaga no mwaga tata bona renge mbaga buna aje go sira nere muna tu amorobe te nere aga tukutwa no mano no moyo kolire meme kon yo gumya na ende no mondo manyita mangana mange nyota ma ende ronja garante beti ni bunge daro be njina kumete aki tata ndo cho wajira igo abantu bamindo ga ke umbunje bono igana oboburu bana barengo manu no mwa gondeu mwe tori marenge ga mwa weto ngode yutara naki obori mombole se ai koti uma to tare taro jina enda mangana aria ko kwati utara ninje nyabwata manyima utara mangana ya ko amara ye ko tinyoni ye ko je aya oroke mangana naki utara obori mekwa borde nyondi ba ko teba lakini da jabon wa ko so ba so ere ni ngasi ni ye lakini ninje manyete story yo muma umongi na baba nga tumukire ga kulero anu mongi ngorengo morota bwata mangana ni mu manyete ga mongi no kwa mbota bwata mangana no bense ege nte kyoka bwata ba bumna bana ba ba ngusira akare murago jabone aya bwa abana ba moga nya basiri mwaka yo muna kwa na uyasa nagi yendo kya motameti na abana ba ba ngukwa gakim biyamona na nje na bayra ne biyamona sana abasaba bali ba mi to bana ndawa abana bali batenye mamata bayira Kati bakale bote bwangu